Ча. Бәгат тускут сагалый бут или сыкта хәвтте. Кырдык кете тербитто. Ага, кырдык кете. Ага. Ата көрәл жандар тох ким бары Эйтегез сыр якын сат. булахтна бисикта. Ага, привет, икән суруюң. Ага, дравалахын. Хантан хаҗаты сахасириттен, хантан көрәлроты. Онна барта чөдө кеһләр до бары сигналга төшөйдү сыр якын сат. Привет, Виктор плюс. Ча бүгүн бихе хәл җыттылар. Керәңәрдә Казахстан саха керәңәрдә Казахстанга баралар. Онна бүгүн капсит яхпет. Билим саха Казахстан тугынан Сибеде или Перелли. Онна сахалар Алматыга тилчидахтырын билеппет. Онна сахалар Казахстан талаларын. Да. И кечетилер кеттин, ыйтыгытын суруюң. Атан эйдалары битекке болду. Хорошо. Все. Жақсы. Жақсы. Так. Тигар итеге киһанан жукускайга уже киһа болбут биха алты кораттан билин тахтыра бодах есть. Онна бу да бие булано ламыттан се блока басын туран халат окас. Лары тунан капсет. Он Ага. Немного буста кавер курдук. ага. Или Ага. Иллер Иһиллер ага. Того Казахстаны талыкка хәбин туһунан кепсана билим тан билим нәгә того тутыкка туһунан кепсана сахалар доден вопрослар китеп. Неге Ага. Подожди-ка, интернет домашний Wi-Fi или мобильный? Домашний. Да. Хада обрывисто когда курдук. До да. Антон тина ini билим туһунан страницасынан. ача би хасан ки. Да. Олох хан булакта. Туриялар бу комментарийга. Ага. Эйнде бәттен кыстан ритулар. Да. Сабрин биге хатан кирәпет кирәрен. Ага. Вы тогда выключаетесь, да? Да. Катаем, да? Ча, чей бахла. Күчмәтте киле балакты. Ага. Сайбы харагыр ни хәли. Так, тема бутын активитте, дәвитин билендерен хагалап бут. Ча, әсәбирдә хатылыкка. Биге тох прямой эфирга буланы ордут, бүген тук эфир битен. Тох бут эффективно ахарын гына прямой эфир бут. Ча дәяны кесега. Бастадан туран ол сахалар того Казахстаны талаларын туһунан иккиһинен на самом деле тохин Казахстаны талыкка сөбүт. Үсүнен Казахстанга йөрәгри, тербүнен билим саха Казахстан компания бит туһунан. Бәсиһинен того биһиги нөңө йөрәккә тутарсыкка надатын. Онна алтыһынан сахалар Алматыга төһәт үнсүләхтәрен. Да. Главное хобай. Надо успеть. Ча, бәягатын билеһилләрен. Антон сылжабы. Мен атым Портнягина Даяна. Мен бу Алматы коракка 6 сылбын олоробун. Йөрәкпен битерәм баран, Жукускай коракка саха гимназияны битер битем. Бәям тердим усалдан улуга борогон.
Онна бу саха гимназия кенниттен сразу же Алматыга үйрәнә калбитим, баскы курска туттарсан килбитим, бәм ходах калбитим. Вот, онна билген бу үйрәхпен битерен диплом ылбытым, специальность два иностранных языка, английский, онна китайский. Онна билген бу Алматыга, Алматыны хәбилән, Алматыга үйрәхпен битерен компания аринан бу үләли 50 жыл. Ча, аны мен бәм сүпен кәпсем, мен атым Тина Турантаева. Әме усылдантын территтақпен Республиканский лицей-интернаты бітірбедем, математической хайысханы. Онна бу агенны катары бігеге чекусайга веріммеппет, СылФУ финансово-экономический институтка менеджмент хайысхада. Бу Алматы мен Москваға олар жүмдім, сылтан ордуқ. Бәм фрилансынан жартынавын, маркетингінен жартына сылжылдым де қағапта. Онна Казахстанға бұлырын как раз-таки апрельга кахан калбидем, уже манна бир сыл боллум олордум. Даянаға кахан калбидем, Даяна мии манна нахшыды көрсүйді. Онна бу быйыл компания арындыбыд. Мен атым Яковлева Алина, мен сүрбеу састақпын, Даянalın bir осколаға веремепет, саха гимназия. Онтан Тиналын bir университетті веремепет, финансово-экономический, Северо-Восточный федеральный университет, Джукускайга бар. Битербек хайысха менеджмент. Мен онна кәлбетім манна олар бұтым бір сыл болла. Аты бір сылтан кыра чуть. Онна табы кыргытардың білім саға Казахстан ден тәрілті, Казахстанға рейбіт. Бәйім болла анаттан үлеләбетім тәрілтелерге специалисткінің. Онна табы образование түгер бұйылғаттан қамсынан әрәбін. Усиленно. Чак ұлғасты кәтті ханнек. Молодецкар. Мақтал. Антонна бастықы... Онна бу тох мақтал будын терегек будын барау, саха диаспораларга мақтал, бейха тақсан прямой эфирга үнір бұкытын еген. Урык бәйім көрір етім, басты курскайын өріне жан интернетіне бай болачы, сахалар қайда қатын омугды дүдігар оларылары, үлелі қамсы жаллары ден олеттен, білейін бәйім олары бұттан қайдар өндік интернетіне бай ощущение. Это мақтал, саха диаспораларга. Мақтал. Мақтал, яқын. Оннача сағалыққа. Чекті тоқпыттен еккен бір қораққа бейін бар бұд? Но, атын көрді. Бейін уже көрсетпет. Асырды көрсетпет. Ча, онда бұл кіргіттар білген сақалар тауы Казахстанды талыларын тұғынан кәпсектірі. Ча, бастатан туран Джон болар хэп, люди Казахстанға. Хем бір бастан қолбыр Того жоннор манна келелери дегенде, жоннор манна нага чепейилнийдар, үтө ханалахтар, ахагастар, аяхан аркамылыхаллар. Онда манна холбура саха херигар долларын айтым, мен албақпа блогердері көрерді, манна астына көрерға айтым, қадары чөй бағай жоннор дейін. Онда бастадан турада хем бір жон здесь люди, вот главная ценность Джон Баллади. Он бәм китан көрпінен де блогердерінен дағаны манна развивающиеся люди, движовые, развивающиеся, особенно бұл бәм хасты оларда, қадары манна қайдыртырын бағаралар, қамдынықтырын бағаралар. Онна манна бір Алматыға келей жон әлбәқ, әлбәқ дейін Мен келер келий жонго чубайсы нахтар, йолжиттарга. Вот, он тох холбура албахчан тох тиганырде, Казахстанның мусульманская страна диганыр. Татарстанда, особенно Россия, холбура сахарирден диганырде. Но Казахстан официально светская страна считается. Ну, холбура, ну, как сказать, светская страна. Вот, Онна тох Казахстанны кытта бейде жин итагалбит майгын харда Казахстанга исламинина эме тохата таңыршылыктен бот таңарага итагайлар эде кытта тенгрианство бар эде. Ол тигер эме мандык майгын хар тохтар бут традициялар бут албактар. Онна төрүпүт бир боллага деди сире муксар бут. Онна тох эме менталитет тигер майгын хабут. Следующий второй очень важный момент, хочу отметить, это инфраструктура. Алматы балана саха кигитигар наха комфортна, тох бар комфорта бартабар, олар наха чуй паркалар балар, күдейдирге частные школалар, улхан торговый центрдар, магазин арага, олар киги олар
выбора олус әлбәқ. Ага, семейный жоңға олус удобный инфраструктурата холбыр везде предусмотрено били колясканан катагылырга хачарга деп курдук. Многодетный семьяларга, эдер жонлорго бартыга рассчитанный наха толкутамыт город техпин барабын Алматы. Он холбыр тух бар хәп хамай туттар банктара Каспий ден. Каспий банк вообще. Приложениялахтар Каспий банк. Шедевр. Да, это просто шедевр техпин который бияхалар госуслуганы полностью заменяет. Дыр холбыр бир приложениятан олорongун документын бартын жаһаяган билек жаһаягын хәп доставка никаких проблем в этом нет. Он была она манна бар улхан терилтет сон ден хәп тәләрен терилтәләре биге инфекциябыт курдук. Документлар сир холбыр инфекцияга баран то любой вопрос ханар тиләгәнҗә ол курдук сон манна иностранный да холбыр биге лидерлары даганы обслуживает. Түрген тархандык холбыра вопроста каллакны бемнүте егер Маннык очраттык даганы системалары бар турган баады күлеби, асты баады күлеби соннара. Аны бияха тохтин әппектер госуслуга ден бар ди бияха Россия, холбраны бу казахтар соннардан үтүктүлөр эбит оказывается. Вот онда тохса халар тохтиллер Алматыны Якутск на максималках тиллер. Так джик Якутск в будущем курдык астыпай город. Ага. Следующий момент, да, того Казахстана таваллары жоннор сена. Манна аска транспортка ен алыс үшіге сена. Холбыра метроға тоғуан тенге проезд. Ол Хаковайга тахардахана рублях уан алта ен Хаковай курдук. Автобуска мендук тоғуан тенге. Уан алта ен Хаковай курдук проезд автобуска, метроға. Асына тачапчики, холбыр джакускай кататеннатаха бо. Хадыртағата проф турга бейха олар кәлі хартақтыра. Лемі кенлер Аллах үсті төгіл чепчеке дем курдукта аска ен сена. Онна үчігей ден манна себейхе огород аха ваще фрукты, овощи. Миннигес тағаны сенаты тағаны удамыр бу амен жан тағаталар идея таха бу сена ден один из главных факторов, да? Онна казахтар Казахтар спортивнайдар. Каяга таксаларын хөбүлүлөр, спортунан алып жарыктаналар, наха мотивациялылар. Мен холбыр калам барамын, эми алып бем көрөм барамын, сүйрөктөн бардым, дихана алдым. Онда да кралан хүрен хагалабытым. Бига албага огус хамабыт, холбыр корат барта хамар. Деп курдук Гарубига, суббота, воскресенье это обязательно горный день для казахов. Бары семьянан, товарыстар, спортка огус талахаллар. Это вот тоже следующий момент, то Казахстан таллары биттен. Жан хембир Казахстаны, Сүриннен Алматыны баблагаде, манна хайлар балгар ден келди. Можно ходить в походы, в горы, онна горнолыжка бар, манна. Кыргызстан чугас онна ныркулхан горнолыжный курорт бар ден курдук. Онна Иссык-Куль бар. Ona ayuhata en şey bağlı manlık korakka manlık lidida hartахана паркалары да так спортивные паркалары egen жан манна на активный образ жизни ведут. Антон неге туу кырдыгыты? Ханас кырдыгыт. Манна де биге тот главные достопримечательности бартын көрдүбүт жаккахар. Ата холбыр Кольса деген бар, это Алматыдан дальше бараган 4 час айныгын. Оннан хакыргабай каялар горное озеро, бирюзового цвета озеро. Да. Чарынский каньон ден бар, Америкага бар каньон курдук, Казахстанга бар. Гранд каньон курдук. Манна Шамбулакка да жыпыт, Горнолыжкага, самый дютери така жыпыт. Мен то хаты большой Алматинский пик тенге така жыптым. Походтарга жачыбыт. Просто медеога да жачыбыт, анна лестница бар, деп курдук астыпая. Мен холбура бе мустижонну жан ныргал бахта хаяга таксаратым хаб. Аллах даже фанатично хасырда алта часка хоготогун ийин бараратым. Кыгын ийин онна тохайн ол үстүнчө китинчага ин хая таксаратым тофпар тугун барта бар это оборудованием. Устужоннар банык мустамбарандар эме часто таксаллар онна тох маннык. Кайдагара хасырда таксан хаб аны каяга жоннор атын байлар. Барынырк доброжелательный, бара еха белязина. Доброе утро, хорошего дня, здравствуйте. Это обязательный этикет гор.
Онна хая айгин тоққа айылғаны ханалырға веретер, онна маннык тоқ. Мусорган им бартын после себя хомьёқтахын деді. Мы должны оставлять место чище, чем оно было до нас. Маннык тоқ. Әме әлбәқ уроктар балалар хаяға дейін көрдік. Онна самый главное бәғын тұргудан көрір болайынды. Кәмі қықтаға өпіне, кәтір өпіне, онна тоққа маннык стремись кенек надо деген. Ол уже байымен. Маннык доступно, чүп тигас дейін көрдік да. Автобускалардың тейдін бітті. Она тохтилер арба так близко к городу ден тоха Швейцария бар. Онна бу Алматыра по всему миру. Чуптурастурар. Ага. Тема буттан халибакка следующий момент да тога Казахстанның талалары жандар Алматыны сүрүннән. Магнум. Тоха Алматы. Да. Алматы тох страна порт на самом деле, да. Манна холбра тох до Дубая, до Америки, до Европы, до Турции, Грузии, до России, очень доступные авиамаршруты баллар. Он альбахчан холбра Казахстана, Алматыга календер именно страна порт курдук. Мантан дальше ханнера барары дев. Он холбра Казахстантан олорон путешествие дурин алуста будастах. Алматыдан Удамыр, да? Он битахек момент поланы, конечно, Казахстан сахаларын хатырдар. Маннаем билер билбет жомун кылар сахалары булы кым хептен хеп. Пока лично билбет боллахана хим бир знакомыйдаргын, холбур бягы булсаңы хим бир хогодак болбадаккан сахалар. Аны олтугунан эсекеп сеппит салгы, олен аны буламытына салгы баран жакка. Ондан икки тоқ путте, ити тоға талалар дем бар. Ол верхушка айсберга биле эппит моменттер барта маннык видны глазу дейм кудукта ки барта билер. А на самом деле айсберг алларата будан улахамулладе. Казахстан тоға талыққа хаби, тоға етерген самый улахан маннык бияханаутыгар сахаларга маннык полезна дейм кудукта. Ол тоқ. Высокий уровень национальной идентичности манна казахтарга. Буктехик бремега олами хайданага яре. То казах тыла, казах маннык культурата, традициялара, маннык среди молодежи таргананага яре. Да, эдер бай оголор бартын билелер. Казах мүмкүнлүктөрү домбураны эң жоско анюлар. Да. Тохтен маннык казах identity ден бар хеп. Born to be казах. Инден маннык жоско хайылар. Бәлерин национальный Казах Republic. Вот казах Republic. Бәлерин казахтарын билелер. Онна ол кинлерге маннык нуркулхан күс болар берер. Оны сахалар эме маннык жан хеп кинлер быстырыгар. Онна токуйдугун. Яхы күнае улахан хастан жыннар этелер. Көрө булуктары херебин казахама гиннүтте онна. Эн казахымыты того казахскайды хаңар баккыны, того нучылы хаңарағыны ден манык нар казахскайды обращайся гыналлар меха. Басты курстан күная нүктен истеретим хап. Ол етті мен басты курска самый бастыкы фразам үйрәппетім тоқтенді. Кешіріңіз, мен казах емеспін, мен якутпын ден. Олата, извините, я не казашка, я якутка ден хап. Оны билеген әме әтәбін бұл қаз білдік әлбет оғыларға сразу не говорите, да, Казахстанға, я не понимаю казахский ден. Потому что оны киллерге ол әс қатақ білеқін хоғайден разу мағоллер явно. А лучше вместо этого скажите, извините, я не понимаю, вот, я не казашка, я сахадин. Аны мехаме бақтыптары бұл кыстығы якут дері саха дері дейтір. Аны мен олғайналарды. Мен сахамын ден барларғар әті әджауын. Олеттен казахтар бандық тоқпай, үші бай примердер. Мен же кускиға барам бараны мен арсың өйерекін. Тоқы мағығыңа хақа бұрады бұяға, мен кітті нұчылы көпсеттерейді. Білет бұтты мен хақауын денді. Тоқа кафеларға бардақ бұна ресторанларға мен барын мен кітті нұчылы көпсетелер. Оны мен нар хорген хақалы көпсеті хатыретінде. Бәм ол тоқ. Onun hani hayatım çok kıskıcı görmedim. Çünkü eder üçer bunları bak bukas bunu kapatık kılları tutar. Beheme tuttu bu yaşında. No Kazaklar iti tuğgar günay uleliler. Bunu kapatık kıla ho hangara hatırlar beylerin tıllarından. Uletten bunu hakalar kaleller da bana. Onlar hayırlar
Още өйдәләттер казахтары тоотырын киллер бәлен тылларына растык хаңарылар. Оттан хака херигер бардактарына казахтар из-за того, что биги мандык нахал бахнучылы тыллары туттабыт, аны киллер хайыктарын һәп, типа өйдәләттарын һәп. Олеттен мандык тохпай. Холобур бар үчү байда киллер, оннандар мандык әлбит хакалар тохти ханылар, типа казахтар Молодежьстер өйти бәлерин аттара барта казахскайды да, оны тоқ кейлер, хақаларға дәлілер. Отта хитоға акыт барытан ұчалыны. Никтен нар ыйдаллар. Тоғаны чуын ата. Мен сылынырак тигер кәллағам дейм. Яха менік национальный самоидентичный манна Казахстанға оқтуыда тоғайда қана казахтар нұрыктық білелер, сақалары нұрыктық білелер әп, түрк народтар дем білелер. Онна Холбара, мен нарков совет казахтарын ейтін ейтілер еді. Ой, тон населенияға тәхіні, итағалгет тугой, там историяға қайдағы, инден ит болылар, оны мен ашыманы кывыстачым, оже білбәді беневи дейінде алдық. Дәмі кендер нұрттық білелер, онна мен бәм хасы оғылыр көтті басылынан кәпсіздер болам. Нұрттық историяны білелер, Казахстан историясын әп. Оны ашы түр народ историясын білелер өчігейді. Қантан кейін ақпыдың, қантан қан ақпыдың бақын білелер. Хаттис кәлуенағадлы всех своих предков знают. Мен хавус историян идылғачын казахтаттан барыларыттан. Ты знаешь, что седьмого колена всех своих предков лидер болам, но пока бирда казах не хохтили, ну да, конечно, это у нас обязательно и лидер. Онна маны классиктарын еңлікчуді білелер, цитируюлар постоянно. Онна біле национальный самоидентичностьтері манна даже тахаджа хаманистаха көстер. Холбыра аюларын ең везде аю, город стунан, там граффити, казахская темала, казахская иретыгыр. Нырттык кен тутталар маннык казах боларын мен казахпын, еңізде өкіліктер. Онна дойдуларын сайынырықтарын ең наға бағаралар. Нырттык маннык заряжаешься этим маннакаллахна. Он тугатахан уктар. Нар маны тыллары итахатылар. Эхто битер маны кайдах болары энжен. Да, куругу италлар ха. Дегене просто сахабибут мучатыла болар қалар де. Да. Холобыр аптека энжени булардын кәсіптер де. Дарихана де. Дарихана, да. Барталах везде на казахском, на чуй круга. У нас сахатыла ме аян хеллер. Меха тохтан күләчилер, типа учутал, оскола, там, оскол, инде. Это же все русские слова, инде чилер. Я халыда, инде чилер. Ага, иди то есть тезисно манна эн сахан уктар, онна саха боларгын өйтүгүн, онна ол хайыхым баран, бен тускунан билехым баран. Вот. Иди олус үчүгө итох причина да выбора Казахстана. Холобыр механ наха комфортный того ден кимде маны ипата тоен азиат болан баран Россиятын сылжаган энжен ипаттар сразу о саха сире Якутия энжен сразу билелер. Почему ты азиат в России, может ты китаец, энжен нарын националчылар. Эйтилер битекке хаяпты да или Айтылары битекке хаяпты. Эни вопростары бартын Николай Хии жанда. Сурнан фиксируйдан. Тоға казах көңіл дөйді олы хинден. Ата ха Аннук но көңіл кинлерге халантын түспетах болады. Кинлер ону маннык олақ бұджан туран ұбыттара һәп. Оныр кәлбақ митингнер бол бұттара, оныр кәлбақ маннык устудионлар тақсы бұттара. Онна көңіл Теперь бар болады, конечно, независимость һәп. История. Но Казахстан ән независимайғы ылықын бары бұлақына ән өйін санат мантан халықына да. То есть тоқтен бода. Бияға бар, бияға хоқытты кенлерге бар, мүктен баран орбат болақ бітілер көтті. Просто мандық кыра-кыра қардығылар бән төбәғыттен хағаналар дейі көрдік. Бастақы вопрос тоғы мен сахабыны дейі көрдік. Мен сахабын бәйім білебін до дейі. Сигнал пропал. Барбытта. Өте 3G болы көрін. Кырдык.
Гин калял. Кэллэ чэй болла. Калливита. Үһүс тох бүгүн пункт ол Казахстанга юрагыри туһунан хэп. Казахстанга үчөй бабай трехязычная система образования бар. Олата осколаттан, дитсаттан халан киндер казахты, английскайды, оннан учалы үйренеллер. Специально казахский осколар туспаваллар, нучалы осколар туспаваллар, онна маннык тох чаханай осколар баллар, где обучение вот на английском языке, да, 7 класса все науки, математика, химия, физика, киндер английскайды үйретер осколар баллар үчөй бай. Тох государство хачылода выделяйдыр тоха образованияга. Эдер учтал мынык педагогика специалисттарыгар тоха стипендия будан үрдүк. То есть учталларга стипендия будан үрдүк берелер да. Онна тох ныркалбак грант тота берелер. Эдер учтал ден деребина барын учтал да, ауылга баран учталлы дейм боллахына. Онда манна Болонская система образования, олата маннык европейский стандарт теу курдук хэп. По кредитам юренеллер, онда тох ол Болонская система стабильная система, без тох пятибалльный ботах, как в России, онда тох оценки A, B, C, D дем бар, предметтары бәйін талықын хөп, расписанияғын бәйін аурухын хөп, онна Болонская система хинен атын дойдуга Европа дойдугар йөріне барарын чөптеке. Тоадыргенен маны предметтарын, частарын, кредиттарын майгын халлар ден. Онеттен оламей үчі байы. Так, онна международный диплом, әлбәқ международный университеттер баллар Алматыга. Онна программы обмена, манна күске хайдыбыт, бары университет почти доктор сотрудничайдылар. Ныргалбах омук докторын курдук университеттарын курдук. Онна чахнай осколалар элбахтер, британский осколалар, да, финская система образования, финский осколалар элбахтер. Онна тахам уяра хатта маннык күстах теви курдук. Английский ды ныргалбах осколалар уяретеллер. Онна ныргалбах международный олимпиадниктер баллар. Из-за английского языка киндер маннык разу хайылларда. Күрәхтәһә бараллар, оны бартын государство спонсируйдур. Она программа Болашак тем бар, үчөй бай программа. Ол магистраннары мугдайды тугар маннык тохнига плюша университеттерга, Америка университеттерга, вот Европа университеттерга босқа үйрәтер. Оны ол кәлестен киндер 2 жыл Казахстанга келен хайыллар дейі күрдікті. Үлелилер, онна тох. Эти урок Николаевка тох бар дилерде хахалар программа, амугты дутугар хахалары үйрәтер, онна ол жунар белән хасергер үлелихте актар дейін күрдік. Оны күрдік программа білен Казахстанга үлели хиджер, довольно успешно. Басқа үйрәтерді. $500 даф үйрәгі, ән басқа үйрәнаған дейін күрдік. Үчі байыды. Онна бәйін кәлен... Даяна, энсынағыр сытуғы ураты бары Казахстан, ну, университетке үйренен деймін Казахстанға. Сытуғы уратылары энсынағыр? Самый барстой ден паралар дейі күрдік. Пара оладан 5 минут әліқтір хэп. То жакускай гейн 1,5 час инда бир пара, потом она 5 минут әліқ. То зачетный недель, зачет ден хох, банык тох барта цифровой, да, барта тоха онлайн бар, оценкалары нен. Баллары хумияған, onlar midterm ден бар, ол как зачетная неделя, да, срез күрдік, middle term ден, она finалы ден. Сессияны құлыбыра кімді сессия деп әтті, бұры файналы еңгелер. Онна оттан тоқ маннык әлбәқ современный университеттер баллар хэп, где современные вот учителя, которые приехали и Балашак программатынан егерелер Америкаға, онна кәлем барынымай Казахстанға леймелер, да. Онна кемлері күтті маннык коммуникация үчі бая. Омук профессордары күттіме коммуникация қаддар маннык тоқ кімді әйеға авторитетом кейбәт теуі күрдік, да. Маннык қаддары энерг өйдіақтар деу күрдік, очень качественный өртілер, онда кемлері күтті кәпсетер түпчіке деу күрдік. Вот. Онна тон тоқ бар. Английский, әлбәқ, мен қолыбыра бәйім үйрағым полностью английский еді.
юристтер и полностью на английском öğrenenler, менеджмент и барта полностью на английском бар университеттер, онна тох. Әлбәт доктор, нучалы да отделение бар дейм, да? Манык делится казахское отделение, русское отделение, она спецгруппа, английское отделение, да? Фубра Россияга и нанук хохула. Барта бары нучалы öğrenenler дейм. Вот. Атамен бәм китән көрүпмен тәвендә бия халыбыра бу профтур кемигәр әлбәх па университеттер кирдәх битә. Агыс университетка җыпты на Давид тагын олын дина университеттерга җан көрәр булам. Мин тастан калән көрәр булам. Дим бир аны бастан китән көрбитем дигән даже булырын көтен калән бараммын. Казахтар агаларын зарубеж йөренә илтахатылар. Постоянно мандык зарубежное образование здесь очень популярно. Он маджуннара терапевтера мандык нектик вкладывается в образование ребенка. Он мин корабинен ол йөрмит оголар һәр билген календар дойдуларын сайыннара хаҗалар дигән корабин хабара. Он для университетарга җыримлык бит. Онна очень много иностранных преподавателей реально мандык всю жизнь в сфере образования йөрмиттер, үләбиттер. Он Ағастар бейінді көпті кәлен білселлер, көпстерлер, на английском көпстер болықтыр әде, онна ағас байлар, қаддар мұндық күджік авторитетен кейбеттер, да? Онна біле үйераққа сыянлары атым байы қаддар, мұндық особенно платный үйераққа кемлер білелер, это окупиться ден білелер, терапевтері дағаны, и в образовании нужно вкладываться ден өйдіақтар ғаналақтар, онна оғылар бұтын зарубеж үйеріктер өйдік бұтындады ден өйдіақтар ғаналақтар, онна ол оғылар бұт кәлен өйдіктің сайынаралар ден. Мандык нырттык бар. Холбур ол балашағынан үйеріне кәлбет жанты бири ол күптей білсейпет. Кені ме Америка үйеренмет. Онна кәлем дейін дөктігір үйерінлі жар, дем күнді күнна қадары астық байы. Онна оғылар үйерінер корпустар анырық астық кәлдеметелі холбур атмосфераң наға влияет бола деханлык здания үйерінерін қайта общежитиялағын. Онна бұ бәйбет хыджамыт профтур кәмігер дағаны ол бәйніне Или көрбүппүт харахпытынан кайта условия олар өрлендериден. Очень достойно дехпин марабын киюеринен мара мотивация кирер. Олаптайм узыра даганы хана аутым. Вот в американских фильмах Харони просто оланды. Ныр современный кавустар, хатера астыпает. Он на себе самый топ уровень. Хас види казаху вот ахер, хайир маннык. Дополнительно занимайся гимнастикой. Бара английский гаджалар, да, вот школы, бара математика гаджалар. Он университет бахтеги доктор центрдар, да, холобра жокуский гавны тапакка баттындар де, чөй английский центрдары инген. Оттом анна Казахстанга университет бахтар, онна бары онна гаджалар де көрдүк. Не только Алматы, Астана, да, но и Каракораттаргаме ити очень развита. Дополнительно кизерктанара. Ага, она кредитная система ден маннахак практикалылар. Оларда олана ога бәйті предметын талар, онна преподавателіне металар. Өсі бейтін ога бәйті преподавателін оценкалыр. Ога бәйті бағаран туран талар, бастасан туран предметын, онна үйердер кейтін. Это очень важно. Онна бейхал бақпая вопрос кирачы холбрам, ага, мен оғам үйеренне Казахстанға, онна Галерей ханна кирери дия кудукта. Манна эти баллонская система болан. Сигнал сюда хай. Ага, Мальтен. Просто турту Так, Иллер, да? Ага, пожалуйста, манна обратная связь берет, то это интересно. Стел роту барта еще дикий хиллер до. Так. Тричила халви. Ага. Тричила. Хиллер да? Деген? Хиллер ген хурикла. Ага. Бар информация ахарал баг это поло бар, тирген байди это поло, немножко обратной связи, пожалуйста. Интересно. Ага. Учебей. О, Валерка. Привет. Харда антон кале. Ага. Да, онна билген. Хайуты буламы деп компания тугынан кисяппет. Билим саха Казахстан тугынан. Чана Даяна
Бии доктор Директор директор бу Даяна. Даяна Викторовна Онна директор. Даянаға, ну, это ее миссия барын. Идея сера. Хаддах идея кальбита, хаддах бии вообще компания арзундия. Мен бастадан туран бәм образование сфера тегар битәрбитим ярахпин педагогика учиталбыз английский язык китайский тыл учитала. Но мне всегда было интересно именно вот то методика это дею курдукта. Манык учиталлахын бир школага бодах, а именно манык әлбәх о хая манык камалаһын дею курдук яракка. Кинләре манык мотивациялаһын, кинләр бәләре яракка ларын түйірдәһін деу күрдік. Ондан нар кырадақ біттін тоқы дур әдім. Сөйді бар қайтақ кыдан каманы өқпін хәбін деу күрдік. Оны Казахстаны кілем баран онтыка мәме күйір біді. Қайтақ сақа сірігер камалы хәбін, қайтақ сақа сірігер инникетігер камалы хәбін үйден. Оны ол әтпеті бұл ғылға кәлбіді. Ол білейін өңі өден әді. Образование өңі Саха сиригер мен бәм клапын келдерек пен хөптенді. Ол ата то бәм урут хайыр етім. Мұнна кәлелер болады. Тоқтар хақалар Алматыға әлбәқ. Бастығы да курска үйерді хәджат. Мен кендері көрсе барар етім. Билбәт бұлан же. Даже билбәт жынлар бұн көрсе барар етім. Аймақтар бұн көрсе әчібін. Доғытторын көрсе әчібін. Онна кендерге манық тоқ барбынан информационна камалі әчібін да. Уян керден беребин, онна бары кахып, мантан атылығы кахып, инден, нар арылы жачыбын, онна, типа, механары соячылар, дәһәнен қайтақ сақалары барларын билағын индеті. Билбәкті сақаларбын кітта баран білсеретім. Онна, онтукам, әсі қаян манык skills күрдік бола Аллаға де, навы күрдік болан қалбыда. Онна бұ тоқ білім сақа Казахстан, білеген бәдін самый сөп кәмегер тағысты диханывыд. Робна бұ ғылға да Казахстанға әлбәқ байы сақа мандық индирергәді Казахстанды. Әлбәқ байы сақа аспыт ғылға кәлін хағылауыда да бастан индрайверттаттан хағылан, сайын кәлбеттері, күхін кәлбеттері. Оны қас білді кейіне күтті, барларын күтті білі бәвіт, көмілі хәтшібіт тоқ бар бұтынан. Даже маны жевитигер хаячыбыт, маны первое время олорда хаҗыпыт, әлбәхбай халары информациянан наркомлы хаячыбыт, бихә терапевттер хурияллар, кергеннәре хурияллар это. Оннан бу тох билеген хамы тох меннар хайыр дип, бәм университетын хәблүбен, ыздуу Сулейман Демирел битәр битем. Онна хайыр дим. Сахалар бу маны курдук университеты биләлләре бит олар нәһәдә чөй боло деген. Хагыта мына Казахстанга кален йөрендәгәнә бәтигәр нәһәл бәгы билете, английский тардыны әтә, онна олоққа белемнәх боло диye курдукта. Тотыргын мына хингер олоқ адаптацияны ахар булланды. Аны учуталын эссе не только университет, но и жизнь болан калар. Тотыргын мына бән атына муккун, онна хайыхын нада. Бән иннигин кәннигин бахар сарга верне хыннада, омук тылынан кәпсетерге верне хыннада, культуралары кытта алтыхарга верне хыннада. Ол барыта әйеха в будущем ыныр күчөй тох хайыр life тох soft skills деу күрдік болар. Хэп мен холбыра білин точно знаю, білген хасын Америка вардақ бұна, Кытайга вардақ бұна, олақханны дағаны манны хайым хоға, хүдем хоға деу күрдік. Тоғытыр мен уже хайын. Атын амук тойдутугар маны выживайдерге үйренбедім деу күрдікта группа әттәхат. Онна бұ білім саха Казахстан ден, ол именно ник оғылары улахан олыққа бәлемнир да, маны расширяет их границы. Онна тоқ үчей бай трамплин күрдік көрәвит бейге. Білім ден наука ден хақатылығар, онтан казах тылынан білім ден ол знание ден да, били ден. Олеттен бейге ханавдыгар бу образование, бу икки бейге дойду булар бутыгар, хақа херигер онна Казахстан нөңі образование онна хачай мост күрдік көрәвит. Олеттен әлбәқ хақа олары манна кәлән маннык бәләргәр әрәлләре күйгірен, сақалара уқтар ген маннык тоқ. Баға ханаттан бейге білім сақа Казахстана рибук бұд. Онна тоқ маннык құлыбыра омық дойдутугар де Америкаға, Европаға, оғы терапевттер, оғы терапевтағын сразу хайырлар маннык
юрагыгар качы муньян кирен бараллар да. Они знают ценность образования. Онтон тох холубра Россияга ен албак паяманнык ситуация бар, то что ого юракка кире да босхо бюджетка онна халгы ол тогунан хаябат деп көрдүк. Үлеләбәт ол хайысхага олада Иллердо. Чей болу. Картта. ага. Ата би блин каллаллахте. Чей, Ага. Тохтен кылгастык бу сахалар баран халы. Харан халы. Бар битти билген. Ага. Ага. Сахалар бу тох юракка инвестициялыкка хөп дени каяк будын бараут, тенетек будын бараут да сахаларга. Онда тохтен это все равно окупится. Он стоит того, чтобы вложиться в образование. Тананы каяк будын бараут, тенетек будын бараут. Профтуртуган кепсигит бу? А? Профтуртуган кепсигит да? Профтуртуган билген сияқты. Биге тох наше направление деятельности, да, бастан тарапы консультациялары проводилен халапыт онлайн, зумнан. Вообще Казахстанга манна холбра би иностранные студенты ден считаемся. Он на биге ари атымнык тутарсан килебит холбра. Хэп, оно ол тугнан касибит, ханнык по специальности булан беребит, тох университеттары, направлениялары, сынаты төхөйнүй, общага сынаты төхөйнүй, ден бартын капсайын беребит холбра консультацияға. Иге надо да холбра. Ага. Разу бары ингетелейтелер, иге надо да холбра. Иккес хайс хавыт тох болар бейена профтур. Уна биге бастыгы профтур будын бо иттыбыт аспыт неделяға, бир неделяға калям бардылар, оғалар саха хереттен группа утыгар хас онагыс оға калям барда. Ақсыз класстан 11 класс кадылы, онна бир магистратураға тұрсын бағарар кыз кәлбеті. Ата опсая ағыс университеті көрдібет, нұрттық астанныбыт, оғалар астаннылар ағай. Оннатын бейе сылбыт хоруппут тен холыбыра тоқпылай. Кендер нұрттық сознаниялары мандық кәңәйті деймігіт. Тұттарсы қағапәбет веріне, қағапәбеттен астаннылар система образования көрділер. Наға чөндік университеттер бейіне көрістілер. Мен бәйін астанным. Ше как вип гостей көрістілер. Оны бейе холыбыра әрдеттен хаядық бітте университеттері кітті кәпсәттәк бітте. Енді бұл сақа әреттен оғалар кәлен тұттарсықтырын бағаралар. Енді нұрттық ол, уай кәліннер, енді кәлеспеттер аға университеттер, онна холбыра хорақ университеттер еген саха әрегер отдельный гранты хотим выделить еген кәпсетейлер білеген бара туралылар. Опсайдан мандық сахаларын аға білдер манна, онна тоқ идеяуытын ең әбіләндер поддержкалықтарын наға бағаралылар. Оттан культурный программа лаха тетесі? Кораты көрбіп бүт, Алматинскай облаға көрбіп бүт. Онна олағана главное өсі тоқ оғылар қолыбыр араз запростақ кәлбіттірі. Қайысқалары арас болады. Кем медицинскай төр қолыбыр көрер, кем менеджменті төр көрер. Онна олағана бәші бәйлерінен келенлер ол бағалақ университеттерін, бәйлері септақ университеттері кәлен көрділер, кейрен көрділер, қолыбыр бұбанда өрін екпін сөп. Онна қазбеде оға уже исегер бәйті толкуйданан барда, хорохтар холобыр талбыт идем, оказывается, нхады меха хебе хоха биттен, холобыр даже оннук ханалар кәлбиттері оғылырға. Әбейден өсе бігеге тестаңар бұппыт, профориентационный, нхачы американскай, холобыр бұл Казахстанға оғыз биллилях тест, хэп, оғылыр кәті бигаз бұппыт, разборда бұппыт, холобыр ұлханан үлі бар бұта, профориентационный, оны тәңе тоқ развлекательная программа әме бар еті, үлген оғылар наға астынан бардылар. Өсе бейтін предпринимательдері күтті білсібет, манна индрайфтарға бәйлерін офистергер бара жылпыт. Креативная молодежная встреча бұдда бар еті, манна Казахстанға сайты хаджар казах ылжыттаға тебет, даяны табарыға. Вот, отынға жебек асталық профтур бұд. Оны біле огонек тұры емалақ бітте, кеғай огонек тұры рефлексия қамы бұд ағалардан елерде. Оны оғалар чүкіріптар тоқ енділері
Мен, если честно, жокусайга депрессиялы жуты мен хаста оны мен гелерин. Ондан рыттык астынан бардылар. Онна терапевттер мен хачы отзыв рибуттар. Доктор мен огом наха астымы там меланхоличный догом алаханада инкатевална калбит инсайт тода болан калбит огом мактал то билимлерге мактал калбиттарга инден хачы рибуттар. Оны бәбит тагын наха астымны. Олар астымыттар кан бийдәбит астымны. Ана оголор бут бара арасына школаттан жалларата. Бирде кинсен начиде кырытты бут. Бу мамалар холобур оголор комментируйдулар олар, бирак калыр олар. Уйда битен ем бартын тухпутугар статус путугар, сторис путугар бартын отчетту жупут, улин тан бартын олох подписчиктар бут кырбиттере. Вы начали билим сахав в сердце навсегда ден оголор бут такой даутара. Белахтаутара баралларыгар Нахачы оголор килеп бардылар. Дәвит настынды. Мен стористаргытын көрбүтүм, ола лагар продукттар идик кетти. Чойбай. Күнай көрсөм, кихе рефлексия мурады. Рефлексия керек обязательно. Күмүт хайдага аста тугу билдигит, туга шушайда тыгыт, инден. Бини тохтен алматинский студенческий вайб дената специально тодерген. Это не просто экскурсии, это душа Алматы, когда будем барбут. Город хайдах курдук крахыбайын, жаннор хайдах курдук интерейнейдерин, кухнята хайдах курдук миннигахинин бо тох профтур хигер хаяпут, бартын кырдыр хатапут, ныргал бахта хаты хамбукпут, оголор будем кытта. Шопинг наупут, олар бартын успей наупут, бир неделе хигер. Машатый шопинг болса. Хасатта кихаги долар. Мана етеккеде өссө кахан болар иде. Өссө кахан болар иде. Билигин болана оголорго, тохсустарга, 11-стерге экзамен кемнере, ОГЭ, ЕГЭ. Олигин болана пока что заявка хумая хаджавут активно. Дата бутын турорары. Тох, билигин больше консультацияларга ин упор барыга олимпиадалары ин орыктын барат совместно с университетами. Он на профтуру өскөтүн хиги манна класс группа бәгыт хумулдан келер боллахытны да, то есть белем класс бар боллагына биги профтура орокпутун хөп. Мандык тох уже холбура тохталар класстар учут Аллахта. Келер боллахтарына аксыз класстар, онус класстар, ин экзаменного класстары биги сразу ждем. Вот. Эбетер чекерген келлагана кинлери барларын. Әлбәттә онда Программа. Да, бу университеттары кытта связь уже бар. Тох экскурсияны бартын орохтара, хайыктара личный контакты барларын кеңин албыппыт. Уна табәбит манна Алматыга барбыт. Аныкыскы әсибер хайысхалы кен бияха сайынны лагырдар болдыр. Оны биге билеген 2 хайысханан лагыры орохтун барыбыт. Бастыкы IT, алтан IT школа ден манна жокусайга IT школа бар, алтаннар ден, алтан IT школа ден, киндер манна филиаларын буттара. Онна киндер бигиначы дагыттар бут, онна киндер китте биге сайын бастыгы хайысхабыт IT направление болар лагыр. Онна 2 хайысхабыт ден биге английский тыл алыс надылах ден этехптен барыбыт. Бу манна гранга импритин дойдохын багары булахын английский тыла булгучу надылах. Онна английский тыла опсынен бары хамы 3 университеттерге английский тыла нада. Олен биге сайын английский тылах аме лагырын ороптун багарабыт. Гранттен бюджетный место ден, босқа место. Ол английскайдах ән бұдан чапчикеде кылаган, онна омугдайдытыгар стажировка да тоқтен. Бир семестр атын омугдайдытыгар по обмену вернен калергер, әме английскайдах обязательно бараган. Онна бу тох. Да я мен верагым грамота да. Хох, мен верагым платное это. Оно хас бидди на самом деле иностранный студентлерге Алматыга юрак то хатчыга деп курдук. Ол хеттен мен эсебир бу тога хагалапыны билим, тодерген таланна хоголору юракка тардыгла хоголорго я хочу добиться лучших условий, да. Киндерге мандык скидка ылыгпын баарабын, киндер мандык көрдөрөкпүн баарабын, киндери мы достойны грантов деп курдук. Да. Меха хохада, но мен иники келер олорго грант хайырга үлеле хабит деп курдук ыларга.
Онна әтияқпын барымын университеттерге бейгіне ныркүшеді көрістер күджік. Аллах, как вип гостей, то это хана Даяна яркий пример студента из Якутии в Алладе, на университетах. И них же яркий, джоннар клян вернелерин бағаралар, онна холбра, они даже готовы выделять именно не на Россию, да, а именно на Якутию гранты отдельно. Даяна махтал дина. Вот. Не курдук, он на чат английский тема вот. Английский тема вот Даяна тохтем болар. Того эге билим билигенеме тутарсых тах дейден. Холбра эге кырдыгы бейс гербутен онна там кырдыгы сайтын булгу ханны документ хадда киренин бартын бага тутарсых болладе. Оны того эник маккара бейгенеме кирек бейгенеме тутарсын ден эдевдида. Бастан туран эге Сибиннен ден бәғыт беремәғытын, энергияғытын, онна қатшығытын, экономиканағыт, той тақына холбыра кәген тұрсырға ән бір кәтәкәлер болағын де. Аңырдас просто авиабилетка, авиаперелетка, әрдеттен де билет ұллақына чақ бір кейеға 30 тыйынчы деу күдік. Оны түріпкін кәтәкәлер болағына 6-10 тыйынчы деу күдікта. Онна сайттан информация бұлар, хайыр етеме біреме энергиялар, олеген биге холбра манна олар би бәвет алмадыгы олар булак битте. Документ хадда ханны документ надаты там по срокам успеет гына ен камилахавет холбра. Эти басатан туран иккистан иккинен Аллахына биге университеттер кытта үлелахавет напрямую. Онна холбра биге неге кирер булахытна эги бо именно на специальные гранты университетов можете претендовать. Холбра гранты и скидки. То это хана именно университеттер беги идея бутын хабиляннер, миссия бутын хабиляннер именно сахайрын оғыларғар беги аяха через вас поступает булахтарна беги грант у нас скидка выделяет. Бүттен әппеттара, оно холбра эхе грантны келехатын бағара булахатна беги нөметтарсын денің рабыт. Үхіс момент беги бир хайысхауыт, сүрін хайысхауыт ден болар. То Даяна эпидеде в образование нужно инвестировать ден идеяны хаяхпытын пропагандирует допытын бағаравыт ден. Онда беге меценатский фонд тарихпытын бағаравыт. Холбра то хачылақ сахалар химир бағалар блади успешный сахалар, онна безразличный сахалар фондына инвестирует докторын хап холбра. Оны таланнақ оғы бияха чегна сахаригар аддах патланна холлар баллар, оно терапевтера мир не могут себе позволить да образование, оно ол таланна хога фондтан үйраган тәҗрибәгә биге меценатский фонд тарих битен барат, онна биге нәгәт тасар булахатна әге холобур на этот фонд можете на гранты из этого фонда можете на скидки да претендовать холобура. Ага, онна в момент биге астибир хайсхавыт холбра ага туттарыста деманна Казахстанга үйерне килде. Оны биге аганы барган кайыспап битче бар үйерен дие кудукта. Хим бир кирер поступает чепчики на самом деле. Но основной момент хим бир адаптация булады. Адаптация, но биге сибир хайысхабыт тем болар, биге манна то землячество кудуктар яктын барабыт, то комьюнити холбра ага билер мен манна хавадык бодак бінден, төреппит билер мен ага мусагадык болбадак, атын дойдуга ден. Онна биги нәгәт тутарсар булахытна эге биги комьюнити бутыгар разы кирагат автоматом дия кудукта. Биги халбра то арас мероприятиялары тарих битен багарыбыт, студентлары мустан, мухан, манна йөрне хаҗар билин сахалар бутын хәбәр булбадактар, но почти барларын билебет, онна Киллер холобратилер, почему у вас не было раньше? Генден бир мана сагатыксер, им булактыра ди казахтыр быстыргар олген сахатыгар хим бир тардыгар, на бин барларын мохопутун барот холобра. Он бес момент того биги неңөт тарсыктахты ден хәп. Это мы сами ден болда. Компания ден хирей буллади, мы представляем компанию. Он холобра бу профтуру дагы профтур оголорунда көрдөх битне оголор именно бие раз на своими глазами көрдөх битти Казахстана ха онна холбура ие огот биге неге кирер буллагана битер огот биге неге кирер буллагана кине бие семестр битер
кирсер диye kurdukta bir sahalı semestri propagandiri doktum bağıravet misiye berektim bağıravet ağalarga ona toh bir учеба networking нахпыт манна Казахстанга Диана, если честно, здесь популярная в Казахстане. Диана, сахалы диyor казахскайды свободно хаңара. Тоха телевидениега радио турап, аспыцын тоха Астанага радио по телевидениега Диананың ырбыттара. Диану зовут на форумы, коленге казахскайды выступает, да, ден. Диану узнают там в такси, в магазинах узнают. Ныртык казахтар астаналар әр кинер тулларынан хаңаран буллахына. Холбара бияха саха хергер кимерекелер, онна сахалы хаңаран дие күдүктә. Менә же ол кине таптыйын дие күдүктә, но казахтар ныртык астаналар, онна одно из наших преимуществ техар университетлерде үлелерге Даяна казахская дибилере да. Онна учебай докторда Даяна манна очень развивающаяся молодежь, бәлер бизнеста, ақтар сайда үйіне хәджаллар дие күдікта. Сахалары да күтті бейі манна барларын күтті білсе атыйбыт. Бизнесменлері да күтті, манна бәқпай сахалар бәлерін бизнестерін арымыттара. Просто сайда хәджалда сахалары күтті, оны постоянно манна көрсе атыйбыт. Уже икки квартирник тариппит, бары мустаммы сахалы релары лан, хаян дие күдікта. Сахалары мұғапытын бағарауыт, но холбыра оға кәлер боллағана уже нағачы окружениеға кирер. Той тахана hem bir idealizirü dokudum bağıraklık Kazakhstan'a Almatı'nı bu ulağın korat sablazın albaq. Олеген бile oğa xaddaq окружения kirere diyen emin важно. Олеген bir окружения öder kiddağına правильно бихиттен hatta ценностилары ыллағына наға туғалақ болу ден ханыбыт. Оннаттан мотивациялар боллаға де. Онна бихиттен бәвит миссиялағы Отан миссия өттен бейін бір бәуіт нұрып жонығар көмілі өқтен мағары болақ бітте. Оны қолыбыра бейге оғылар бұд. Тоқ просто үрдік өре қалан барын крутой жоныр болаларын әрі бағар бақ бұд. Этине первым делом, конечно, мы хотим оғылар бұд. Үче өре ғылан, крутой жон бай, жон сайдыр жон болаларын бағара бұд. Ол гынан баран бейге үсті тоқтен бағара бұд. Кейінлер қолыбыра атын кәлер көлуіне кәлен поступай гылларғар Америка мүлі Кыртах булактарына инвестируйдулар там үдүк курстарга үйрөнө жарагалап первачтары көрсөтөлөр, эме мындык көмөлөһөллөр, адаптацияларын агыларга деген багарабыт. Холбура үйрө калан барын дем болбада. Мындык эме выпускниктары бараларын бирге мухан эме ник үчөй комьюнити багарабыт. Казахтарга нук бар на самом деле. Казахтарнан молодежьтар тимсүлях байлар, нырттык бәбәләрен поддержкалагалар. Холбура Мен казахпын Америкаға бардым, онна атын казахтар көрсөтөлөр инде. Бунда бейим ендік бағарауыт, холыбыра оғалар бұд манна кәлдергер атын сужонлар еме көрсөтөлөр дие күрдіктар. Бейі тоқтен, мы ни в коем случае не хотим пропагандировать то, что саха сиреттен барын, да, атын умук дүдүлар баран оларун хаян дем бодақ. Бейі ғылбыт хоруппуттен хақалар бағалыста хайдыққа, атын умук Амук тойдуларыгар баран көрөкка, кинлерден үйренекка, онна тоқ бар билбит билилер беден бартын саха серигер мандык хайыққа, үлестекка, берсекка сахалары кытта. В какой бы точке мира ты ни находился, не забывай свою родину. И помни всегда, кроме тебя, эн инники көлөнен тугунан, эн сахаларын тугунан кимде толкуйдават деп көрдүк. Эн бәйнере толкуйдугун. Бии хулбыра, бии уже бу улахан жандар боллах битти, бөй састах уже тоқтат бит, улахан жандар бит. Ата тоқ инники көлөнен бит тугун гар эпетнес улар хаспут келле диханы бит. Олеттен маннык тоқ, маннык албит оголор бии эхитини көрсөк бит да, эге Хайықыт, билеқыт, то, что вы тут не одни. Онна эге өскөтін үйраққа тардығылақ болақытына, күстақ мотивациялақ болақытына, арас таланардақ болақытына, биеға білінен, оны биеғіне продвигайтық бұд. Вот. Никте, аю я. Как-то жестко, как писатель. Онна самый жиктерге әрекет Қазақстанға тұғой. Мама диктерге Мен хауи тоқтан сахай будым. Кыджык за 7-го колена по редакторам барларын билерлер ден хэп.
Сahibim ağay onunla haraftar Allah da kakavata batıra in bilenler, nırttık bilenler. Вау. Min hastı oğlar miyitler, eder oğlar. Конечно, да, конечно, это у нас обязательно in bilirler. Типа, ага, bilevin iyiyim oldu. Да, конечно, Allah обязательно in bilirler. Allah hak bütün da nistem varamın. Мен Алматы кораттан бәйтиттен хокбитим боло. Хайын по идее смена кэлбитиме. Онна калан калбытым, мен калбыт историяны интерейне идея курду. На блябитим кораты, на блябитим жонон олох испер кирпите сиректар. И манык испер чувствуйдаутым, билигин мен манна калыктын надебит, мен манна миссияла калыктын. Калбытым бутиналын по идее хыняна кэлбитит даянага. Оннан Min sayınca kısaca uğraşıyordum bununla Alina opiskar karşı Almatı'ya kalagan Almatı'ya gel ondan bana kadar kendine min kan tetrik dalam ya Almatı'ya sayın barajıyordum ona günay itu buna Alina havaktı Ata napiyat edin ipten tipa Alina havası marvaktı İkkine de lahacaktaatım, onna ho ustata su bolanlar olur budum. Atan şöyle baydı hanımın dever hatta falan kalbıdım onna bilinge misiyattan ileriden hastana bun hatta hirge bardım diye istiyorum. Ата мен сahibim ден прох. Казахстан нар прох тени доллар. Вот ты, якутка, или как твои родители смотрят на то, что ты выйдешь замуж за казаха? Как твои родители смотрят на то, что вот девушки выходят за иностранца, ден Кинер, ол тугунан долгуяллар ден курдугун. Албах пай терапевттер маны хайыллар эбит оголоргар только казашка ден теллер эбит. Нырда бак симляга нук то. Казахара уолаттарын маны кыргыттар хайыллар көрөллөр ден курдук, как будущего супруга уолаттар эмеда. Уна то эдер хастарыттан уже 19 састарыттан, 19 састарыттан, 10 хетте даже састарыттан уже жекерден тугунан токуйдууларда. Бу хүдбе хастах казахтар уже свайбалылар, и это нормально. 19 састарыгар эмес свайбалылар, это вообще нормально ден курдук. Оны холбура маннык тохтен токуятын. Оказывается, хахалар маннык наха хаяват деген. Маннык хаянда бес оголун уктакын, хаянда бет оголун уктакын. Жестко оңан бар багакта бана. Анырттым маны казахтар бетехтакпы демография. Оны биеханар биле сахалар меньше полумиллиона дедахтына. Ой, вам нужно размножаться, и нелер барына. Оны бәйбін, келер вон ағыз 9 миллионер болақырады. Ой, нас очень мало. Кыргыттар енірттік әлбәқ ауылық. Бұннада, біле, олықтары дағаны әлбәқ казақтары әлбәқ. Бұннада, нерттік өйдергер ханаларғар бар. Оны кыджик олонтан эме кейс ауер, то, что они говорят, нас всего лишь 18 миллионов. А мы такие, это değil, tohuz çabuk tağını вроде onu добрый бабки им байылар беден. Он казахтар всего лишь 18 миллионов. Это очень мало. Хайылар ай, галалар ай. Оны оғай тетегер әбә хәкімәті бар ден көребіл. Наға чөйді күмәләндер. Билгелер алды. Бастықоға әбә хәғыта болыр. Это хилә ақсиен. Олиттен маны терапевттер әдәр хиджан хайылларда оғылынулар, оны үлелейлер, атақтарыгар туралар. Ол беремеға маны әбәләқі хәді оғытын ейлер дейін. Это традиция. Сахалар аға 400 тығынша, жин сахалар аға миллион болбады. Территория демографияны дейінде саха сирер қасы кейалыран. На Казахстанға әме 19 миллион кейалырар болуақта. Примерно по всему миру. По всему миру казахтар. Мен сатуртаата тох тентил билбитим. Саркыт тент билам. Бар. Короче, свадьбага сразу на пакетах. Специально. Асхомялар бутта. Ол оказывается, ол только специальный термин бар. Нет, нахачи смысла сархыттен. Эн бу счастье с собой забираешь ден. Аны холбура кинер обязательно сархытты жалар. И угун, типа, пусть это будет заразно, эн мне маннык же брахандар, хаяр, маннык же какие-то хары, инден, ас иджаварахтах обязательно. Холбура эйгин гыраллар да свадьбага, онта эн синьягын бакин фатулахтарага. Аны обязательно бу браханик остолуттан, то ас иджа бараган, он на семьян как-то бараманнык разделяете их счастье, их радости. Ничего бай смысла.
То, типа цитата, я говорю, да, пословица «ет етке», типа мясо мясоға, я говорю, этке, сорпа битке, типа мин хирейгер, то это министаха хирейн, которая была, остальное пакетке, типа остальное пакет, я говорю, ет етке, сорпа битке, остальное пакетке. Типа, nice. Мен казахская компания білген, это жестко хиллер. Да, с аппетитом, ага. Каниналарын, для них почему вот они до 7-го колена знают, да? Потому что для них важна чистота крови. Хамбуку, так, как ты сказала, он а ты доктор, лошадь, конь, это очень чистые животные. Киндер мандык, они хамбуку спаттар. И вообще это священные животные. Он доктор, их любимая шутка это по всему миру на первом месте по поеданию мяса это волк, а на втором казахи. Байба ден тох дени казахты. Той ден. Ага, бу күчүк эме бир согуяр тугун да казахтарга это свадьба. Вообще бир ыйы бага свадьба улардалох. Бир көрдө обязательно кыз узатуу ден бар, ол кыз жономоролор, кыз аны хайыр туспа свадьба деп да. Атары ден. Онтон улахан той, ол жономорор бартын. Онно 300 килях, 500 килях в среднем. Онна тох, ол быгар ыныргалбах традициялар баллар. Тәтті шай дем. Бастан тәтті шай это когда родители хайылар, терапевттер олоранара хайылар, маны кепселерлер свадьба тугунан. Кахан орамтуй, хаскилах гынабыты, тамыннык-мыннык. Онтан тох кудалык дем бар, олата аймактара кәлем билселлер да, бары бәйбәлерге подарок береллер. Шуба береллер, көмүс береллер, тамыннык-мыннык. Онтон там тухаре чай бар, онтон ханныкаре чай бар, инде келин чай, типа тох невестка чай кудар, аны бары маннык көрөн баран олар, качы берелер поклонна таган айы, инде күрдүк. Нырык албак традициялахтар, онна казахи, наверное, вот единственный, это армяннары кыттайым боло, народ, который свадьба оморары, нырык албак кредитылар. Аслында товарный да. Свадьбада кини 1 миллион тенге барауда. Это 10 миллионов тенге. Ага. 300, а бирки хавал, потому что неделю ба свадьба. Неделю почти его свадьба. Он все традиции, бастан кыга даралар мутус по свадьба, он бир общий свадьба, он волктан свадьба. Он тохтиллер типа вместо одной казахской свадьбы, да, можно там, купить одну квартиру, 2 машины, Индию, реально. Но они выбирают свадьбу. Того, одна из причин того, у них семейные ценности есть день, кроме холобрамин. Для них это очень важно. Альбиллера, хайылера, бәбәлерге камаләләр, там терапевттер оголорга камаләләр, сиеннергә камаләләр дип күрдем. Семейные ценности у них очень есть. Для альбахта олнуктапы, пенден нахабары диргә ханаларга. Он всегда хастен, для них это вообще нормальный возраст, свадьбалыгы, даже средний возраст дип күрдем. Халбра әдер рано женился инде могылак нормально. Где кардинальная барта поддержка людей, куда он охота кардинальная. В целом в Казахстане мы мужское, женское день чебай, чоткайбай, здоровайбай, дегене лахтын заметила. Кыгым холобур кырар жагаттан кыз курду гиделлер. Онна отомандык бияха атын хавости холобур кыгы ылжыт курду гиделлер. Как будто холобур кене продолжительница рода мужа деп курдук да. Манна атахтатан в семье гостилер. Потому что кене тох керген тагастаганы уже кергенин семья дегер полностью ол семья туба болар деп курдук. Атым бай, короче, атым бай. Жигер эти хакаларга урката ник бар эте да, калын да бар эте, там тох кыз атарагын да традицияда нарку тох бай эте деп курдук. Намбар икбарда эте вендрин ханында. Хадара алгысара халбы бияха хулубра.
Ondan ol kazaklarga toh бар этапы свадьбы барталар. Кырдык, ага, калан. Мен бир коллегам Ergen taksarı hıcır onu kaççı onu arayacağım bu. Депрессия. Да. Аны ол арба даяны табары хатох тибита. Бе ол эге хатау буллаги папа. Че давай лучше в квартирата хамасына или Индия таутано хох де. Эн ону бен олгар уже мурар. Аны биле и тахтара де. Аттан сайбазы ким теләде, агам теләде ди. То есть это обязанность отца, да, он должен свадьбу урокта. Аймактарын барларын мухуктах де. Ол свадьбатыгар бары ол кини йөрүгүн инвестициялар де. Онна Аскатын эн хатан свадьба орба полахына олата эн тох ты никто деп күрдүктөр. Кырын хох ден алада. Ханылга жоннор олин биле кыяктактарын көтөрөрлөр. Свадьбалары мандык масштабна агыктактен. Онна в целом биле семейные ценности жена тавинден терапевттер аныртык вкладываются в свои детей. Юрактаргар да боллун, келген тахаларгар да боллун. Олин биле оголор мандык керактакпын ден билерлер холобара. Керактакпын, поддержкалакпын. Бәм казахпын ден билебин деп курдук. Онна төрүктерин билеллер эме, конечно, ынырык тох деп курдук. Кинлерге опора берерде. Роттарын бардым билеллер. Онна нар мандык эн хаттан хыжаганы ден вопрос эме мандык казахтарга жостко күскө турар деп курдук. Онна тох мандык билеген хат кинлер каян эрелер. Аскатын кинлер нар урут мандык чисто территориально рахсар болохтарда, типа я с запада, я с юга, я с этого Индии курда. Онтан билген тохтен барышы бай эдердерге әр казах жалгызып, хас биди казах, меха соғотох казах деп курдук да. Олеттен мен казахпын деп курдук. Хахалар мен никтертерин хап. Хас биди хаха, меха соғотох саха болар деп курдук. Олеттен мен антускар кахалы, мен антускар кайым деп курдук. Иши бай бар улустахагына ин хох деп курдук. Учи байди. Так, че беремевит чуга хата бахла. Битек тох бутхала. Битек пункт по плану баран хевтаха. Сахалар Алматыга темсүйләхтер до. Тохчаны дей. Ада темсүйләхтер дигәннән Антон аннукан хана дияллар. Сахалар биле албайдахпыт ди билеген манна, онна биле кимер ки бар булана сахалар темсүйләхтерин наха багаралар, онна һәм бир сахатыгар наха тардыгар, бии бәбит таганы сахаларга наха тардыгар, онна бәбит мухасат билеген халбыра. Темсүй оғыларын кәтәһәләр бакка, бәбит эми хайяклын хәтта мухокпутун хәпчөннөрө. О, давайте анны квартирник оморохка. О, давайте манна тугыргыныкка, онна барыкка, каяга таксыкка инде. Все инициативы приветствуются. Онна нахачы манна доготтордон дугу күнай хакалары кытта капсагави тийген көрдүк. Онна бу же хоторо официаль тох гых орары жабыт. Алматыга гых болбатага ыратта. Аны битинче килах гых орары гынавыт бу ымыйын хүлбәһис күнүгәр Николун бидеметигерде урут былырга хакалар Николунга хыктылар өйт хаңачылары болар. Ол курдук биги бу тох улахан тыймады хыктарын энгетте конкуренциялар мары бу гымыйгар урут былырга хакалар курдук тох хык бутун бары Алматыга тынча килах. Онна ол хыкка знаменательное событие ден официальный саха диаспоратын регистрирует дохпутун бары. Бу Алматыга саха диаспора ден тохманы условно ребар ден култа документларга ин хох. Онтан билген аскатын бике ардахпутна биги иникибитигер эме элбах соллара реаллар. Уже бу Казахстан дигер сахалар баллар ден болар. Олиттен маткаскатын сахалар Алматыга бар сахалар, Алматыга аймакта сахалар бар боларына. Ыгык боларын билен, ыгыкка келен сеппит бары онда үтө гестер битин барды солорокпут, алгыстан ыгпут, күрактан ыгпут. Онда быспакты кымысыга. Ахыппут, да? Тох бизе Кыргызстанга, Турцияга ин бар сахалар тибас була хатимарда. Келин дегенерабы. Келин өтүттан. Калинингтан би режиссердах пут бетохтан ыгыкка режиссер бар. Анар кичи режиссер, ой, ыгык болар турар, алгысчыттах пут, хомомуттардах пут, барталар. Антон, 2 gün болду или
Хайдах Bir күн günü. Bir gün bola. Aha, manık hasır da ettüger toh bolar. Hasır da tan günüske dulu, 12 dulu August seremoniyata официальная часть. Ondan ebiyet bolar, kırçoppalar bar bolarlar, tühülgeler bar bolarlar. Onda ebiyetten ki ha kürahtagi, samı ıhıhten bu uruturkattan dıgan yollara Allah'tara direnişney. Onu ol kürahtagi bolar обязательно. Onda ki ha tüzger konser программалар. Ondan Serge manna bardı Kazakistan'a. Sergek Almaty'ga var. Oy Astana'ga var. Astana'ga itu xannara Irak at gorada da. Orta manna Almaty'ga ho. No biyaga atın doktor bar buluktara sarıcılar onu dizaynerlerin bile bağlı niliceler bu entüziyastlar mustuput ona ırık bolargar mandık hayya hicavut bile bağlı ona hicavut Almaty'ga var bulakatına me kıtın hep sponsor danat bir bu kolobra Hanna gitarları kapsın. Ha? Kemenü gitarları. Kemene bu Instagram ısık Almatı denge ıdıkı. Уже туспа страница бар. Almatı ıhığa den poiska taksar hakkı yok. Ada Almatı ıhığa den. Ana ıhığa Almatı den. Вот. Eğer bir yaka yokutun her günü dinlerge hayatın hep. Tiredektin hep. Вот. Че, ösü Dulu hepsi değil. То вопростарга петте хаа хуруннум мен. Aha. Нахат вақтар мустубук көткөрөргө астык мактал балерга. Мактал. Böyle kısa portre edeceğim. Kazak tılların tuttan sakatılığın Учуй. bayık kanadacın. Анныкына хаа. Оттон тох бире яхын барабын Астанага бир казашка олоро. Тох Тюрколог кыз. Кине тогуз тылы билер. Тох в основном тюркскай тыллары на онтон видестера сахатыла болар. Оны кине тох тевида. Биле биге холобор нуча тылыттан займа. Тохчун болары? Ылавытте тыллары. Заимствованные слова. Заимствуем деп. Эти үчүгэй девида на самом деле. Тыл инникнар боллагана өлбөт девида. Оны холбура хеха антугайгыт бар ратта казахтарга менник барды девида, но билген антуйбутун бихидерен кайстибит девида. Оны тох хеха ник бары жуй девида. Тыл өлбөт. İti bir ettege. Gına bara tılput onu sen baramız ağlan bırağının uçunu tılpulok takılar. Холбура onukka tiyinirelita. Onu hitten kazaktar anne iti balerka pitin kurduk kıcık. Kimler horok tılların her. Kazak tılıgar nidamları переводталыктара, тубасталыктара. Ол нелек нучулы теллерде, онда бу туттагытара. Ол курдук халар мемлекеттин хат. Тюркскай тыллары ыламмыт биге ваннык хакатыктын хапта. Кимбер архаизмна ынныр калбак тыллар баалар, билеген туттуат тыллар бу. Оны бартын ото тох аргыйдык хаяны еди ханыбыт. Тылы хәргүтен яхпыт әскәрден мандык хаха херин тугар хаха тылын тугар ялжардан әлбән истәхпитне оны тәһәдә аны биге билеген нучылы тыллары ина бар боллакпытына һәм бир тоген Demek tür tepsi değil hayaka sağlıkka. То бастан бу харыктыр бар көпкө халбытын боло. Так, басты вопрос, холбура казахский дипломнан онна үлелилер екен. Аны маған эпекке курдук, манна баллонская системада международный диплом курдук аксылар. Онна Россияга да үлелер хаб. Аны тенеме илпиттерде. Казахстан дипломна Россия билинер доден. Билинер холбура российская дипломнары манна нострификация дене аган. Маны нотариально заверяет деген де курдук официальный диплом боларын. В Россияга мне это можно и без уверенности, но заверять это хадхаб на спокойно влияет вообще в казахский дипломнах, и более того, он считается международным баллонской системой и болон. Haydi diplom tuğun, конечно, вопростар баллар hep, но bilingi üyaga, hasta üyaga vanlık kodavaydan hayan, bebit hayadak bitti, üyaga kiyedak bitti. Kim daha diplom kırdıyılık пока что.
Курдук. Она то, главное, бен кихи быгытынын качестволарын баллар хэп. Она профессиональные твои качества, а не сколько ты получил там оценку за психологию, да, за историю. Никого не волнует. Именно вот теория волнует, теория, практика волнует, да? Практика, опыт и какой ты человек. Онтон биһиги хайыахпытын баарабыт. Эйихася преимущество берен английский тылынан үйрәттерен баран, атын амык дойдутугар эмей үлелехан хэп курдук. Хаңа тубу арыяхпытын баарабыт диегрутта. Онна манна үйрәхтәре үчей багай мин хәргәдим. Кинлер разы үйрәнә жаннар стажировка деген ахалла. Онна биле үйрәхтерин бидереләргә уже опыттах болалар. Оны үле болаларга бүтән чепчке. Онна ол стажировка аспыттырын тугынан эме документ алалар. Оны эн үлега кирергер холбыр аяха бүтән чепчке. Эн дипломнах болаган, оннаса документнахын ханна стажировка аспыт креден. Онтотан хачугай. Баяна эн дипломын Следующий вопрос. Или казахская рету, диплом, да. Английская, да. Английской. Ага. И кис вопрос, грант хаддах илыха себе ден вопрос. Грант хаддах илыха себе. Иностранный студент бытынан бияха манык 100% грант тен хохаб. Оларен хасбиди университетка внутренний экзамен нахтар. Тимехара ол английский ретил, тимехара ол собеседование, тимехара ол иттен. Мехара мотивационный письмолах те курдукта. Барларын кена арас, но английский у всех будет твоим преимуществом. Он ол бихини кытта үлеләдә хатна бихәссә хаях бутев. Дирингәтән үйрәтәбит. Ан хайсхан маннык университетка барыхын хөп, онна граңы кирергәр маннык те курдук. Әбәтәр басты курска кирәкән хөп, онна 2 курска бәгын 3-дә көрдә хуна асанкаларын барда 5 боланы да, класс боланы, әйген граңы лыктырын хөп, как вот талантливого ученика ден. Ага. Следующий вопрос. Омок тылынан кепсетер кихи будан әлбәхду Алматыга. Алматы одун манык улхан кораталаде, намного сравнительно с Якутском. И, конечно, здесь больше людей, арат омоктар больше пересекается. И английский дара казахтар в целом кыраттахтарыттан осколар кемиттен чөйтик өйрәтәләр, диримник өйрәтәләр. Олиһин баланы английский дара чүгәй. Гынан баран сахалар ме халсыбапыт яхын барабын. Бихин халкан потенциаллахпыт, онын бәгатин тухананыман. Но манна английскийга сыгандыра хим биратын хаддара английский надлаган иртек өйдүлөр, омук тылтыгар үйрәнә. Успадойду боландар. Успадойду, онна биле конкурентоспособный болуктарын ару. Да, олин английскийде манна хабыр асколага ин ос чөйдө күтәртәләр английский тылын. Онна мен бәм хайыретим бәм хим бир иностранец курдук ханам болматыга, казах курдук ханам матадым. Олиттен маннык омуктары кытта будан әлбәхтә алдыгаретим, будан әлбәхтә катсетеретим. Олиттен то все зависит от тебя, да? Омуктары булохын һәм спокойно. Онна мен ахлыбыраныр калбак американец заотырдамудум, китаец заотырдамудум, кореец заотырдамудум. И все потому, что вот нас объединял английский язык, он на казахский язык. Кинлер казахский тылы, кстати, чуварик билерлер. Халбыр мен бәям опыт будан әттәкә мен егага тутарбытым английский. Школа репетием, университетка репетием, Джигускайга Валадисов фуга. И у меня достаточно хороший уровень, оцениваю себя. Халбыр. Спокойно, как всяких пинхэп. И халбыр, у меня проблем с этим нет. Не только у меня день это, это значит и у вас хорошо день. Очень надеюсь. Мен никтианывын английский, мен халбыр лицей бетербетим, республиканский лицей. Он на университетка, мен французской тылы талбытым. Уже английский чуди білевин деймін. То французский, асибе тылы үйретем деймін французский талбытым. Он на осколы кәдеттен мен английский тылы әбей үйреп падақтылам де. Но халбырым анна омуктарин әлбәқтар, даже университеттерге жамыт бихи препатры да кітті кәпсевет английский тылына. Он на уровне малыс жөйден көрәмін халбыра. Турактар әлбәқті, афроамериканецтар әлбәқті. Тахаджа да бәға манна бір афроамерикани кітті бесепет. Ами проекттен Сергей Витагай, он на английском языке все это везде, да? На утягивать, ачаха.
Она то, кстати, Кыргызстан мына чугас турарди. Тоха эскөтен хаяга баран күлеге кахап Кыргызстанга, Исыкульга баран хөтөлө кахап. Она Кыргызстанга аннаргал бах иностранецтер айтты. Реально ныргылбактар. Муса аша кама жилар. Тотерген кинлерге туризм эттүгер да дикий туризм, именно хайкинг. То Кыргызстан жестко привлекательный. Специально вот Америкалардан, Англиялардан Кыргызстанга келелер. Казахстанда больше по туризму билбетте. Но Кыргызстанга келелер да. Онда ол хулбура 2 час айындеген, онда уже муктарыгыт хаяхан хәп дип күрү. 6 хәп, английский капсияхан хәп, тексияхан хәп, поляктар, там египеттер, либанцы, нергал бактар. Интерене бай. Так, английский вопрос. Эссе болар додин иптер профтур турнан. Атадини уже петавипет, биге билеген халбра. Это апрельга болбата болодин ханыбыт. То это хана физически мы не успеваем, да? Но биге, если холбар бир класс калем багар буллагана учталлах, да, биге ну рассмотрим. Он на май году, июнь году дохпун хэп. Они предложения лара ката хэвит, холбар клахнан бары калерги полар биге хочу было это биаг группа хомунан. Он на тон май году, июнь году буллагана тахсус он бирис класстар хатан калбеттер буллади диге ин болан экзамен ин кеме болан, но оно тахсус класстар ин үере күдебит. Он на табиги билин главный фокус пут именно олар бут поступлениялары болар, олимпиадалар болалар. Он на сайын 2 лагыр катахар бирine IT лагыр, он на тох лагыр, английский лагыр. Үле әлбәх интерехне олос. На билеген это бие фокус на консультации уровень онлайн консультации. Анна надлах информацияны бартын лагыт. Ханнык документ наданы эн направлениягар ханнык университеттер баллары, общага вопрога, гран вопрога, какие вступительные экзамены инден бартын. Вот ответы все даем. Ага. Так, следующий вопрос. Алина, Тина, Ханна, Юремикити. Эти вопросы уже питают биге СВФУ, бит Тиналын, бир группа Юремипит, финансово-экономический институт, а группа менеджмент. Олус сетта кайсха дайвер талбук пенден бириңяңы дылы мактанабын. Это у нас СВФУга Юремипит ишигай, у нас есть чем сравнить. Холбра бигеман нартах пенден профтох университеттерге еген. Ну, атмосфера очень классная. Вообще, мы преподтарин, наши агас байларин, мы авторитеттерны не давят. Для на одном уровне. Очень здоровая атмосфера в университетах. Он на Казахстан мегин уереппите тоққа ол нетворкинг. Манна нетворкинг анрык хайдылах, это что? Это полезные связи для твоей будущей карьеры, где вы Тох казахтар хайдылах байлар, тох манна аныргалбах тусовкалар баллар, там аныргалбах клубы по интересам, да, тох фестиваль, мероприятия, там форум, миллиота болар. Онна жаңылен хайгин, жаныргатта билсагын, үчө бая манык себәстері хайгин деп көрдік, налажывайыш, кепсигин бән тускунан, онна тох. Үчө байтын доғыттары, онна партнердары болу қағып, онны күджін. Кинлерден әлбаға үйеріне қағып. Онна именно манда ең кимде билбәп болады. Әм бәғын қайдақ барар өттіктен көрдірі оқын хөп. Онна өскөтенен мен қолбыра жүкіскайға мен жанарым кыбыстанген байыген еңгілерді. Оны мен кәлбетім манна онна кимде мен кыбыстанген мұн билбәп бұтта. Давай я покажу себя жестко общительный күрдік инден. Жүдім онна оқ барларын кітті кәпсетен тоқ характерда хауысты күрдім. Тох, тяни путри. Так, уйха тухараден бопрога көтіп пүппі пағалақ. Вераха хайдах керевинде. О, армия тағысты. Ой, дойм. Ага, қайдақ туттарсы, қайсагүй, можно поступить. Эдине билим саха Казахстан, Инстаграмыттан, идарын, бағалықта билимна барған консультациялық бұд. Әрдер консультация. На WhatsApp ссылка бар, WhatsApp көрі өкітін бастан. Тоқ аяқынадатын, қанық оскола ерінағаты, қанық қайысқалары көрағаты. Английский халдағы деп бұдым. Так, ата саха серіге веріне кәлектерін бағаралар да. Казахтар. Тегет дағы көскі дейті. Ата саха серіге кәлектерін бағаралар да казахтар да қолбыр. Это баллар, конечно, именно тохат тилер, бу бейслен сылы. Тох тыл әттігер
Психологтар калектарын баралар, ха? Филологтар, онна тоқтар, маннык археологтар енде күрдік. Геологтар ен. Но, бір IT нәттігер манна Казахстан тағама бұдан үрдік. Амуқты өттігер әме үрдік. Холобур сахалары тоқтен хайылар кенілер. Біле, самый древний тюркский народ тем білелер, бейге холобур этағалбет ен тенгри халла дейт, таңғара этағалы. Оно интегрилер холобура кенілер. Она казахтарға, в отличие от нас, Россияға әлбәқ граннар дақтар. Тоқа все топовые университеты Москвы, Питера, казахтар грантылықтарын хап. Россия вустарға әме грантылалар. Олейттен кенлер Жуковской туғынан пока не рассматривают, но Москваға, Томскийға, Новосибирскіға ені вернелер ағай. Она третьего мира дилер дейіпті. Страна отанте Онлық әлбәқ бота. хақалар еніктен тоқыдулар хап. Ол кәрге барларға Нужно приехать, увидеть. Кәлән көрін, онна тәңнән дейін күрдік. Бра Самый бұл сәт. профтурга мен ағам кәләһіртті. Ағам әмен нек же ханалақ әті, типа Казахстан, онна мусульманнар дегенде күрдік. Күттінар ең еті қолыбыра, онна бәді кәләһіртті руководитель бұғынан меген Алтын бұғынан поддержкалан, проекты поддержкалан да, онна тоқ еді. Ой, Казахстан, вообще Россиятын уже тұспа бар көтәбеттен, ұнырттық хайдыбыттар, онна бәді асынан ағай барды, оны илі қалаққанан кәлән көрдіққаны рәдейді білаған дейі. Онлық. Оннок. Ча. Вот. Онна... Әсе вопростар баллар, да? Уже почти 2 час времени жүріп бітте. Нагайт. Жанар келбеттер қата, молодецтер. Вопросым на хоқ бағалақта? Ата вопростаргытын бияға өте лично страницаға ұры yoqтан хәп, қамары көтек бет. Бұл страница. Бұлар страница бұд, энде WhatsApp ссылка. Бихи, бұл апрель ұйға, да, бұл страница бұдын әсі қаяқ бұдын барауд, қайынарық бұдын барауд, әлбақ контент тағарық бұд, университеттер тұғынан көпсек бұд, профтур бұд, қайдақ ас бұдын тұғынан CV барда инне бар. Өсі видео тақсыға олған олардан отзыв прямой тақ аспытын профтур олардан хаттыдыр. Тоқтет. Национализм бар, да, нұтшыларға деуіттер. Нұтшыларға де. Национализм мен Казахстанға хәп үтгейтіл. Это говорит о том, что ценности твоей нации эн хайыгын деу көрдік, үдіктік тұтағын ден. Шовинизм гентіл уже атын. Шовинизм нұтшыларға бар до денді. Атын тұқ бұла де. Сыр беремедеттен химбер Биллен турар казахтарга тох бар, абидалахтар деп күдіктен учыларга тоғатырген. Аныр кәлбақ казах Голодомор береметігер Советский Союз политикатытын холтан әлбіде. Олеттен тох бар боллағына дағаны это имеет место быть. Тут нахарны күске бота. То есть не просто так. Бары Да. яқты колыр. Типа агрессиялырга болбатан, типа самозащита түтігер бар. Оны қағам бағар кейі қанна фокус ұрар, оны көрір дейіп күрді. Бейі холобра, ну, в нашем окружении такого нет. Да. Оны холобра, әйеха холобра хаға кейтігер, оны хоқ дейіп күрдік да. Нучаларға барын хоғын хембер келерден әмен зависит нучалардан. Әлбақ бай нуча келен барандар манна. Сенилер да? Почему тут так, не как в Москве, там, Москва где-то тегниллер, Питер где-то тегниллер, да? Даже мен на тех баран тегнир бахана бары и Москва арто кален манна дейіп күрдік. Мен еме тех баран, да, тоқтарға империалистическое мышление бар нучаларға. Даже әлбақ хақаларға бар, манна кәлем барында, Казахстан хайдылақ бай дейді. Ой, мен Казахстанға башы манна хайдылақ дейін аватағы, имбайлар. Москва, анныкая, Хайда қарасы ұсақа, да? балалар хәп, анны хақаларға мен... Улатымсық. Сусака, эти... Анны улатымсық жандар, манна, конечно, у них будет атынны көрсөқтары кенелері. И Москваны, Алматыны, Москваны на Питер кітті тәңнәмен дехпін барауын, и Алматыны Жуковская кітті тәңнән. И тогда увидите, есть куда
ну, куда нам расти, де курдукта. Бу балерка наха чиде коридда. Наха туттаныман сахалар анда будан дружелюбной. Балерка бәт Америка алырар билген саха. Нью-Йорк. Это уахан опытта, бэкграундна, когда кини көрсен, манык выводка кәдбит. Мен насапсайбын. Онда анырттык биле сахаган кең туттофуннада амуктар анырттык интриектилер. У нас там минус 50 градусов, и где-то хана. Вай, вообще что сказала я, Саха, I'm from Якутия, и Саха, Republic of Саха, и где-то хана вообще саоллер агай. Онда бихи сахалар агаяк кулак бутин, нырттык асыналар, ой, мен саханы көрсті, нинген. И тулахаллар, ой, Саха иргар хайдагы, погода хайдагы. Жандар хайда халаралар, и таган кеттугу, нинген. Тейп болар, нырттык маны кең. Мен бирде. Аны бихи кирги, да? Мен Типа, бихи эксклюзив торбот, гордитесь тем, что вы знаете. Мы Сестра тыгынча вот, оны бие вообще бриллианттар бит. бриллианты из Якутии. Верелер агай. манна пробка була чиде. Аны бир чаһа бу бир наһа качтыян бар такси кытта кебеспидем. Жаны кепсә ит. Онлар кентрехер кидлер саха серин көрөктөрүн багаралар. Вот. Аны куттанман ха кыжык калин көрүн. Да. Таксида особенное общение было у наемна. Маранган отада я. Ага спайлер. Мен казахский тылы таксисттары кітті кәпсетен білбігін. Оны даже онык олықпар очень дохлар. Город миллионникта Алматы почти 3 миллион километр. Оны олықпар иккіде бит таксистка түбәспедім. Үс сылынан ол таксистын көрсебедім. Оны доқтер бұтта. Бей ақа еттен жауы дейін дейіп о. Оны ол кені доқтер бұтта. Мен әме бір сақа күйін біләбін. Үс сыл анырат түгер кенінде ұздуға икебедім мендерет. Даяна, атын даже дирин Даяна. Аны Даяна. Это же я! Блин, ой! Как в индийском кино, да? Да. Он и не корректировал. Вера, хм, где да, индия, ой, молодец, им надо. Вот. Что, тут ты пала? Ата хәпте хахалар инек адо атак таксен олорон хундук кәтселәрен хәвлиләр олиттен орнах дип күрдүк. Мактал кирбичнарга, кирбичнарга мактал. Николайга мактал. Саха диаспорага мактал. Сахалар тимсүләк булыкка, дәвәрдин поддержкалыкка, юкка сайдыкка, онна ким болар бүген нохокка. Дойду тугынан нохокка. Оксайнан я хочу к вам. Всех ждем. Ждем. Калин. Калин юре көтө көрсөк. Тау. Аннары кыстырып тыңдамай ешайты. Тыңнарыгсыттарга я. Хәп. Тыңнарыгсыттар көрсәк бит нәдих, бит только билеттер көрсәлек бит. Чөт не будем это. Я онна бары кирбик кетер мактал. Тигелери багырып. Диха алматы Же снимает дует. Би студент бол батактар бу. Студент бол батак. Лахан доннор бит. Компания лахмы дезебе. Да, ис лахан. Так. Чонна Ага, игни багарабыт. Ага. мактал мына тоолар кетсети бу. Асы даже сайтан хин. Мактал, лахан мактал. Үтөт оларга деген мактал. Мактал. Сахалар. Онна Лахан таптал. Уруй айхал. Джокускайга большой привет. Саха харигар. Анха ахтабыр. Онна хакалары. Аха, гыкка келәрен арба. Гымыйын хипһез күнә Алматы коракка бастыкы, это бастыкы ода. Лахан гык. Йине Мактал. На этом закончим. Уруй айхал.
Ага. Кирилла, пожалуйста. Ага. Все. Да, ты Так, эфир будем как Ага, мен сохранять ты, сохраняйте. кстати. А, Сохранять. Все, хорошо. Все, пока, Лорен,